көптен күткен, короче, мана қызық оқиға болды. Мешітке ертерек барғам. Ертерек маған азын шақырып, сосын мешітке барсам, мешіт жабық тұр екен. Сол кезде мына жігітті мына шоптың иесі екен. Сол шоптың иесі шақырып, короче, тойға шақырды ғой. Короче, бұларға бір түсінгенім, типа иностранецті тойға шақыру, типа андай не екен. Шамал мәртебе ма сондай. Короче, мұсылман жігіттер екен өздері. Сонымен қазір хафыздардың тойына барып жатырмыз, бұйырса. Енді той мұсылман стилінде болады. Хафыздың тойы болғаннан кейін. Короче, тойға кортеж дайын. Бәрі қой. А? Я, сен үзек. Бисмилlah. Короче, түптің алдында. 4 адам отыр, 4 адам. दूर के हिसाब से अब भी पता पड़ेगी पुरानी मंडी से आने रास्ता बनने की खुली है. Короче, алда 4 адам отыр еді қазір. 3 адам болды ауыз алды. Артта 4 адам, алда 2 адам. Жүргізушімен 3 адам, короче. Bir топтың 3-і. ये आ रही है अब यही है बनना है वाली बनना अब यही है बड़ा मामू सब बैठूंगा किसी और की किसी भी जगह रहना भाई अभी रखती है तो इनको सब प्यार रखता है इनमें. लो यानी कि क्योंकि मेरा दिमाग जहाँ चल रहा है वहाँ चलने दो. गाड़ी चला दे मैं. तो मैं अगर कुछ हो जब तुम बताना. तो हमारा रोज का काम है, अगर हम रोज ऐसा करेंगे तो हम कहते हैं यानी कि Yeşilliğe geldik. Yeşilliğe, короче, мынау помаңға той болатын жерлерді естіп қой. This is my old brother. My old brother. Old brother. Okay. Say assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Second. Yeah. This is my assalamu alaikum. Oh, alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. मामी मैं देख रही हूं अंदर करिए मेरे Duydun galiba? हां अंदर या I'm just talking. जाओ अम्मी साथ जाओ अम्मी जाओ भाई कैफे में लाऊं तो Bike up. Much. You know garden is good garden. Oh. This name हरियाली वाटिका. हरियाली वाटिका. Ағалармен танысып, қалай болып, не болып, кім қай жақтансың, Қазақстан қай жерде, тағы басқа өмірде не істейсің, осындай сұрақтар талқыладық. Ағылшынша. Сосын осы Индияның тойында бірінші ретсің ба деп сұрады. Иә, бірінші ретпін деп. Енді сіздердің елде той жасау қалай деп айттым. Ондай қатты қиындылығы жоқ. Бірақ қымбаттау, сендерде баға қанша шығады, тағы басқа сұрақтар қойып, опыт алмасып,
Қазақстанда мен жасымдағы адамдардың көбісі үнді фильмдерін көріп өскен. Сол үшін біз Үндістан туралы, олардың кейбір салт дәстүрлерін, үйлену салт дәстүрлері туралы хабардар екенімізді айтып жеткіздім. Too cold, sir? Yeah. Oh, okay. चौदह से जानते हैं वो क्या खेलना Foggy. Yeah. Okay, we'll see. Yeah. Take. कल सनराइज में से वैशाली गली दोस्त बना के हाँ कल से हो जाएगा टुमारो गोइंग ताजमहल Yes. व्हाट टाइम सनराइज टाइम अबे वो कह रहा शायद Sunrise. 6:30 Sunrise जाएगा सुबह जाएगा sunset शाम को नहीं आएगा. मैं बात हुई थी So you know about the marriage of Islam in here? No. I saw like On video. Kazakhstan Yeah. childhood. Yeah. Every man from 25 till 40, 40. they know about the Indian movies. Yeah. A lot because we grow up with Mithun Chakraborty, Amir Khan, Shahrukh Khan's movies. So you born in Islam? ढाई सौ का आओ फोन कर रहे हो बार बार Yeah. Yes. After time converted. Yeah. Born in Islam. Okay. This one office in married. Okay. Who's beard? Yeah, that. Yeah. Which is This one married. So how the marriage in Kazakhstan? so the marriage. It's not too difficult, but it's expensive, very expensive. Very expensive. Yes. So girls. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. This one is father. Oh, assalamu alaikum. And he's my neighbor. Assalamu alaikum. Kazakhstan side. So let's go upstairs and sit over there. we sit there in there ऊपर मत ले I think here is okay. ऊपर मत ले Video na. So you making a video like a capturing stage? Yeah. Okay, that's a good part of Yep. your video. Осындай подиумда қонақтар келіп, екі жас жұбайды емес, екі келінді осындай құрметтеп подаркілерін беріп, сол жерде тілектерін айтып, осылай өткен. Осы жерде осы мені қарсы алып жатқан жігіттердің мамаларымен таныстық. Дальше осындай орындықтарда қонақтар отырып, өз жүктерін күтіп, дальше төрде отырған екі келінге өздерінің сыйлықтарын береді, тілектерін айтып кетеді екі келін. Thank you. So you can making the video. You got bride. All good? Yeah. Bride. Yeah. Okay. Thank you. Huh? Yes, you can making a video. Yeah, that's good. Yeah, perfect. Thank you. Kapçık'a git, kapçık'a. Нарақта, короче, церемония үстінде болады. Нарақта жігіттердің барлығы енді шведский стол. Өзіңе керегін салып аласың. Şimdi дальше больше дегендей тема ғой.
इधर क्या मिल रहा है? क्या मिल रहा है इधर? बल्ला है, बल्ला चीला है। Is an Indian dish, balla. That's making a potato, like potato spicy and mixed bell and fry in the deep fry in the oil. Okay. And there's a green sauce like a chili and another sauce like a tomato and mixed bell. Okay. Okay, that's in, So everything spicy, yeah? yeah, little bit. Okay. So you wanna try? Yes. Yeah, done by. पहले दिखा दो उसको। लेके आया, तू लेगा मेरा भाई। इधर लिया, लिया लिया लिया। बोतल लिया। कामन को देके मैं जा रही हूँ, पर बच्चों के लिए लेकर चलो। балашаға осында короче балашаға осында бәрі шведский столдан короче алады шведский столдан қайтадан орындарына жайғасып короче жеп алады қазір столдарын түсірейін не беріп жатқанын қарап мындай ыдыстарына жәшік бар салат бақша First eat. Little bit spicy, not spicy. какие на толку Oh, मेरा hero. First shake. This bismillah potato. potato what this भाई पकड़ो, this one is very hot. पकड़ो इसको। Video बना। very hot Very hot. इसके एक सारा मसाला वो अंदर लिया। ये गुड। तो ये कहाँ चलेगा यार मैन? बंद तो रही है। अभी तो कुछ हुआ नहीं, खाना खाए, खाने से स्टार्ट होगा ना कभी। Food is good. food is always good ये लड़का thank ना। you You want to try? huh You want to try? what is this There is a Check. check क्या? नहीं देखी ना? ये नींबू डाल दिए इसमें। Good. good बाजार में मटर इनके लिए उसे जाओ। мынандай бір сүт беріп білмадым походу мужской тамақтар таратып қойды адамдар тағып алған Kamran. короче осында доктор жігіттердің өзінде таныстық олдай қала қызық болды короче мешітте таныстық кезекте болады бүйтіп бір хафыздың тойына кетіп екі хафыздың точнее екі хафыз арасына бір күн салып үйлеріне келін әкеліп жатыр екен ये रहा। короче патиден осындай тамақ осындай тамақ фуршет қой короче आया। हम सब बाद में खाएंगे। बीफ बिरयानी। बिरयानी या। हम खा लेते। It's too hot. Why you got me hot? Chor. Ready only.
Every bite, take onion. It's making delicious, right? You want With naan. chicken? Yeah. It's getting spicy. Yeah, little bit spicy. Yeah. And here's the sugar bread. 5 ones. Sugar one. Yeah, sugar bread. इसको बढ़ा Sweet दे one, यार। eh? Sweet one like. इसको ब्रेड की गिरवा दे। हाँ मैं डालूँ वो मैं डालूँ तब वो मैं डाले मेरे पास नहीं वो डाल Hey, No, it's okay. Okay. this city so is keep it in pocket बस this camera keep it in pocket No, I'm. making video Yeah. so you can easily take food No. about holding one hand and Oh, no. It's okay. it's okay तुमको पकड़ने वाले जी बहन के पकड़े तो हम खाना खाएं सामा तो कामना ये भाजी बना के खिचड़ी का दूंगा यार। आवाज बदली जोर चौका है मैं तो चुप तुम लोग बोले जी कौन दूंगा पड़ के दूंगी बोले अपने इधर लगाओ किलो पर में try once कामना भाजी को लाते कामन delicious कामरान Тәтті. Ama қан қосылған дейді. Там обычный нан. do you like it Yes. This one is good. it one good Hmm? it is good We also call naan. Yeah. naan We also call naan. also cook naan Naan, yeah. okay so naan is available in Kazakhstan Yeah. रूगी बोटी के जरा बहन को रूगी बोटी के जरा तुम मेरे को पसंद चिकन टिक्का पसंद है Таня, живота у вас, короче. मोर चिकन No, चिकन it's मोर good. नो No, naan. इससे पूछी और क्या था स्पेशल लेग पीस फॉर यू खाली हो गया वो तो अच्छा खाली हो गया बुरिश करके दे देगा अबे यार दुकान भाई तुम भी बहुत वो हो यार तो लेकर हाँ वेट Bismillah. Kalau sama pizza. आयो Oh, bismillah. कितना बिस्मिल्लाह पड़ेगा देखना तू देख के बिस्मिल्लाह पर वंश से आज में इन्हें तो मौलाना कलीमी ने पढ़ दूंगे मदरसे वाले क्या समझ लिया हिंदी अच्छा है हिंदी समझ लिया अच्छा नहीं अरे हाँ क्या समझ रहा है इतना समझदार होता यहाँ को गया था शादी में भैया वीडियो बना रहा हूँ कोशिश भाई आदमी आया नहीं तुम यहाँ तुम लोग ऐसा शादी बात करूँगा अपनी घर के दान में करूँगा शादी में हाँ ऐसा करे दान शादी बात करूँगा मैं कोई बात करनी है तब और इसकी फिल्म है खाने खिला दूँ तो पहले रिश्ता कर लूँ जब तक तरीके से खाना खाना खा दो मेरे साथ सागा भी तुम्हें पेट मुझे चलेगी भाई तुम कह रहे हो आप खाना खाएंगे कितनी देगा भाई रियान था भाई तो मैं एक वाला डाला हाथ में यूं करके बिरयानी तपा जिला कहाँ जगह को आराम कर हमारे हैं हमारे नहीं है हमारे नहीं हम तो टमाटर का बहुत दही है Үндістардың тамақтары ашшыма деп ойлайтын едім, нормальный екен по идее.
इस्तांबुल में इसको होल्ड करो अब आओ तरीके से खाना पूरी तरीके से उन तरीके से ये रखना बाद में होगा ऐसा काम करना है फिर जेल में जाके यदि इज्जत दो अपने जेल में जाके हमारी तारीफ करेगा हम मुसलमान लेकिन आगे इतनी इज्जत दी खिला पिला कोई ऐसा वही करेगा और क्या करेगा कोई ऐसा काम मत करना करना कोई भी ашылау керек маған мұрнынан асып кетті мұрнынан बिजली वाली को देगी ना बुला के मेहमान बना के वो वाटर हाँ वाटर वाटर या जिसमें गैस इसके लिए गैस पानी नहीं देखिए आपको मुझे लग रही है कि आप बोल रही है नहीं रखा мұрнынан асып кетті мұрнынан так тойға құрғау келмейін деп короче қазақстан шоколадын алып келдім плюс үстіне $10 салып беріп жатыр менде тойдың несі ғой वो तो लगे तो माता sorry yeah no problem much ground yeah no problem so give it to him and he give to them okay because it's the oh we can came later no problem sorry we can came later you can come later yeah because there's a part of the taking a photo of selfie so they can go on there okay and he go upstairs and take this gift to the bride yes yes you can afford oh it. okay no problem No yeah problem? yeah Yes? Okay, come. Because he is a brother, we are a stranger. No? In Islam, we don't allow them. you are right So stand over here. And you also take a picture over here. शायद भाई Now you can take a picture. Your gift? good Yes? good thank you You want to take a picture of the bride? no That's all? yeah If you want, then take a picture. oh no Yeah? Okay. Bride is good? so подаркын көп жатыр from Kazakhstan picture yeah we are with these guys together guys yeah So let's have a seat. Our group members are coming. yep So once they came here, then take a picture. ah okay I'm making your video. You stand there. I'm making your phone. oh no we can take like
Photo together, yeah. Photo together, yeah. Короче, ана жігіт жаңа ортасында отты да, короче. Соған, типа, барама деп істеп едім ғой, сөйтсем. Stand here and look around your camera and capture all this. Халықтың көбін айтып отыр да, короче. Done? As you can see the people over here. Yeah. It's around 200 and 300 people over here. Everyone asks food. Here's a stall of the food. Here's like a starter. Main food here? Main food here and a starter over here. Okay. So you can making a video in your language. Starter over here and a main meal over here. So you can your language. You can make it. अच्छा कौन है नहीं सुनो मेरी बात गलती मेरी नहीं गलती आपकी है जनाब ठीक है आपने उनको बताइए नहीं Короче, центр внимания самого. Екінші көз дейінеп тұр ғой, короче. Алдында Шымкентте дебет, мощный. Где-то кейін деп тұра сияқты. She is his wife. Okay. You wanna understand the condition? Yes. मारा-मारी हो रही है, मुश्किल से मिल जाए। हमारे काम जब तुमसे कहते हैं जल्दी depression. You like? She is a fatty and she is starting with a different. लगा इतना भी ख्याल कर आजा So if you marry, you be also, like tiny, yeah? Yeah. He is my elder brother. Older brother. Yeah. Okay. His half son. She is my auntie. Son. And she is a wife. Okay. Got it. And one more auntie there. The blue one. Yes. She is my younger auntie. Of course. Okay. So there are 3 sisters, yeah? So now it's a third plate. You can see the biryani. It's a third plate. So there is 3 sisters, yeah? How I know? Yeah. Like My mother has a 4 sisters. 4 sisters. One sister didn't come here because of she is unwell, right? And my uncle is like me, so no one came here. Okay. And she is my auntie. Yeah. His son Anders and my younger daughter. One of my brother, my younger brother, who lives in America. Короче, Екордада жол жұқты. Шамал тұрдық, шамал отырамыз дегенде шамалы. Ағамыз айтады ғой, короче. Шамалы тұрдық қой, енді аяғым шашаған шығар, шамал отырайық дейді ғой. Соған барады қайттан отыруға. Жоғарға орын болса, онда да. Орын болмаса обратно тұрамыз. Бірақ енді салақ, десе салақ. Енді айтсам өзің өтеді бірақ.
Many people busy eating. Many people eating busy. Yeah. But don't look me. But eating process not stopping. You see? Everyone's. Yeah. Hold. Короче, кофе деген жестко, дерзкий кетіп жатыр екен. Яқтың кофелердің анда сахары көп па, әлде көпіршігі көп жасай ма, білмеймін, короче, ерекше анда. Қатты күйдіреді ма, бөлек кофелері. Кәм приятный татты да, андай қатты емес дейді. Андай приятный татты. Енді өзім кофеман емес, но мощный. Өтті. कोई भी लेके नहीं आई फैज वैस और शोश तुम गरीब है सर सही बता रहे कैसे है वो तो अपाची वो पे जानी पाएगी तो बेकार है अपाची है तो के कोई वो बेल है ना Короче, тойда жүргенімізге шамамен 2 сағатта болды. Примерно той сағат 3-те аяқталады екен. Короче, движение мынандай ғой. Мына жерде адамдар отырады. Ана жоғарыда төрде көп. Короче, адамдар очередьпен келеді. Құттықтайды. Қайта төмен түседі. Тамақ жейді. Қайтадан келіп отырады, әңгіме айтады. Ол тамашаға. Ладно, потихоньку кіріп жатыр ғой. Білмеймін, уже 2 сағат болды, жаймен шарап кетті. Бірақ қызық. Бөлек адамдар енді тойлау стильдері әртүрлі ғой. Тамақ, короче, қайта қайнатылып жатыр, адам толастамай жатыр да. Мына жерде там кофесі бар, тәттілері бар, короче. Дальше уже основной тамақ. Адамдар сол жерде отырады, қайтадан көтеріледі, поздравить етеді, әңгіме айтады, қайтадан түседі. Короче, 6 сағат бойы осындай движение дейді. Уже сағат 11 болып қалды. Да, 11 болып қалды енді. Жаймен қайту керек. Өткен таңертең ерте бар дейді ғой неге. Тажмахалға типа ерте барсаң, әдемі көрініс болады деп бесін жігіттер айтып жатыр. Сол, походу, қайтамыз ау, домой бұйырса. Ательеге барып шамалы ертерек жатып, ертерек ұйықтап деген сияқты. Сол, той міне осындай. Сіздердің де, біздердің де тойларда кездескенше деген тема ғой. Ой, апындарды ертіп алып бастық. Эй! Апындармен бірге басып баратырмыз. Hello! Apınlar dayın, bize dayın. Now snack movie. Yeah. After back there. Apındarмен келдік, апындармен басып баратырмыз. Не болды? Әлі 2 сағат болды. Ну, точнее бізге келгенде олар отқан әлі. Примерно 3 сағаттай болды ой ұмытқандарына. Around neck video. Around neck video. तुम भी जाओगे ऐसे भाई? हो रहे स्ट्रेट पे. Apınдар бірге. Apındarмен бірге басып баратырмыз. और देखिए आज के लिए आउट ऑफ पॉकेट डिस्क्लेमर. बस आगे बढ़ाओ. कॉफी खत्म हुई है. खत्म हुई है. हम के लिए ले गए थे. Қойды енді. Бітіргенде қалай әлі жастар өздері қалып билей береді деген тема ғой, короче.
қатты қызық болмады енді, сонда да басып баратын потихоньку. Сөйтіп басайын десем, сөйтсем мені күтіп отыр екен мына жігіттер. Біз жаңа келген командамен бірге обратно басып баратырмыз. Are you smoking? Straight or not? No. Good man. Yeah, look at Өзіміздің водителімізді күтіп отырмыз. Тук-тук айдайтын. Домой, потом просто ертерек Тадж-Махалға барып, таңертең әдемі болады дейді да. Енді күн шығарда. Бір такси табылды, бірақ аға шама ірілеуден алдын отқан. Аға сәл ірілеу екен. Сымай қалуы мүмкін қазір. Алдағы адам бір болғаннан. Oh, good. Oh, bismillah. All good? Bizim soyuşlu kavim. Oh, bismillah, dolaştık.